yo ya mabe akwaba enenwuru mai ya ba enze enkrofo Catholic GHS ya ene ya wala center me ya wonu hale mainly 689 yo dike ene beto era work ya kama ya bobe wakaleke your election hub eke ene ege dorene mune adwale biara ya boye wo modene ke ya ba bia agre be kama ya bobe wakaleke ya ba bobo wo teleku bokazo de zmasu biara azola ya wo teleku ya wo nkrofo GHS Catholic GHS eke ya wala ya selo kelka biara mo wala so wa TV nazo ma flip wa down kra bo madrike ba gina zo na wan ya mo elekozo la mu ala ya gala ya hu ke amede ma ezo line but the country kwa na bele ko ba do be ga ne na ori azunjure mu ke awi biara ile di ohuni na biara live voters ID card na electoral officers mo no ko amuna tede azunjure nu na bela assist the police officer ne mo da ko okala ora ko bo ma jimadine ahozo totin mo enya basa fe ete bare e shekure ke Ghana ya de eyedore bo na yekuru azunjure na azunjure e wo mari enu se nyidu wa ya kuru ke nyano bele ye wokala ele koso fine pa pare na enya the machineries mo bele yiso no kora bia let ma be problem biala the verify machine mo verify very beautifully mo e shekure ke angba enevre gane batutu beninya ne boy nyidu wa media mamu biala LED line no adoye gane mo ori azunjele kama ya bobe wakala ekele enkrofo Catholic GHS enkrofo Catholic GHS eke ya wola moti se woga nyamani azo maye hu efi nyamani azo fe bo madreke ebani anzima tire TV gane ye mor babo mo betora ye bava nwure mvonyere ya via rebe beto gane bewie na bebo bo no ko a ezi bava nwure mvonyere ezi ya via rebe Madonna Nania, Zimature TV, Usanke, Mure Adwalie Biala, ya via rebe. Elitie wo Zimature TV azo. Ya dabasi.